Ngiyabingelela kubo bonke babukeli egameni lika Jesu waseNazaretha. Umfundisi Lindwe Gininza egameni lika Jesu. Lokukhulu kakhulu ukuthi sikuyo lenkonzo iloku iyaqhubeka bakwethu inkonzo yomthandazo lesibitelwe kuyo kuleti insuku kokuthi nakulo January sisonzele phambi kwenkosi egameni lika Jesu waseNazaretha. Manje ke kulolu suku lanamuhla bathandekayo sitocela la sivuleni encwadzini yezaga Proverbs 3 from verse 6 to 8 egameni lika Jesu. Uthi nakakhuluma la lo mbhali Solomon athi ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda, uyabekela abaqotho isibusiso, uyihawu kwabahamba bengenaqala, egcina izindlela zokulunga, elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe. Sihloko sami sithi uNkulunkulu uyasinika kuhlakanipha. Naloko nje ukuthi sisekhona kulomkhuleko bakwethu, hayi nje ukuthi sikhona lomkhuleko unema benefits awo. uNkulunkulu usipha kuhlakanipha kwangathi besingakuqela lokuhlakanipha futhi egameni lika Jesu. Kube kabili nje nganhlanye siyakuqela, nganhlanye kuvele kuyibenefit yalomkhuleko egameni lika Jesu. Sithi nje Nkosi siphe kuhlakanipha la njengoba sesifundzile la kulo Proverbs 2 verse 6 kuya 8 siyathola bathandekayo ukuthi loyo lona lokuhlakanipha unokwazi, unokuqonza, kunetinto lekaba nato lo muntu loba nalokuhlakanipha. Kubalekile ukuthi njengoba sikhona kulomthandazo sikufune impela lokuhlakanipha sikuqele kuNkulunkulu. Yini indaba ngoba uthi ezwini lakhe kuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. Njengoba asho kanjalo athi kuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu, kuveta lokho bathandekayo ukuthi njengabantu labakhulekako labanqusako masikufune ukuhlakanipha lokuvela kuNkulunkulu, noma masikuqele ukuhlakanipha lokuvela kuNkulunkulu. Asho lapha James aveze James ukuthi uma bathandekayo lo chapter 3 nakhona asho ukuthi kukhona ukuhlakanipha okwaphezulu. Uma ungathi nawubheka bathandekayo dinenge inhlobo zokuhlakanipha, ukhona lomnye lophiwe nje kuthi ahlakanipha khona ehlanganisa tinto dihlangana, kodwa kukhona lokuhlakanipha lokufunwa uNkulunkulu, lokuhamba naNkulunkulu, lokungahambi kodwa, lokungahambi ngokumane nje ngitatele tinto. Khona kuhlakanipha lesikuvulwako nasetikolweni, kodwa lokuhlakanipha lengikhuluma ngako ngulokuvela kuJehova. Kwakuthi njengoba sikulomthandazo asifunani lokuhlakanipha, asiqaleni lokuhlakanipha. Phela bathandekayo waqela naSolomoni kuhlakanipha kuNkulunkulu. Ulapha eGibiyoni uyowenda imihlatshelo khona, uyafika uNkulunkulu kuye uthi qela kimi lokuthandzako. Kuningi bathandela lobe kangakuqela, uma nje kuthiwa qela kuningi lesikufunako ngalesiya sikhathi singafuna natinto letiphatheka ngezandla lesitithandzako letithandwa nayinyama yethu. Kodwa Solomoni kwangathi yena besavela nako lokuhlakanipha, kodwa waqhubeka waqela kuhlakanipha kwaNkulunkulu. Wangafuni bathandekayo kuthi ahambe ngalokwakhe kuhlakanipha. uNkulunkulu wamupha nje kuhlakanipha ngokuthi aqonze kokuthi akanako kuhlakanipha. Uthi uNkulunkulu nakakhuluma naye uthi bengithi utawuqela ingcebo, kodwa ingcebo awiqelanga
uthi kodwa sengingaphindze ngikuphe nalengcebo ngoba lokuqalile kukhulu kakhulu kuthi siqale kuhlakanipha bathandekayo uNkulunkulu. Asibeni ngilabazalwane labaqhubekako kulomkhuleko kodwa sibe silokhu sithi Nkosi siphe hlakanipha egameni likaJesu. Uma uthi uyabheka umbuka Peter uma tawuthi Jesu nina-ke nithi ngingubani, abuda Jesu lo mbuto kokuthi nina-ke nithi ngingubani. Uma Peter phendula ubona kahle kuthi ngenyama yakhe bekangeka khona ukuqonza kuthi Jesu ngubani, kodwa kwayehla kuhlakanipha lokuvela kumnikati wokuhlakanipha kwafike kwamambula Kristu Jesu kuPeter wathi wena uNkristu indodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Sila kulomthandazo bathandekayo, si-expecta ukuthi nasiphuma akube netinto lesitawuphuma nato ngoba sesiphiwe hlakanipha lokuvela kuNkulunkulu. Okwasezweni hlakanipha kulungele izwe, okwasemhlabeni kulungele umhlaba, okwemfundo kulungele imfundo. Kodwa ngifuna ukuthi lokho kwaphezulu uyayakha indlela nakulabangaqonzi uma sihamba ngalokuhlakanipha kwaNkulunkulu ngoba hlakanipha kwakhe kunamandla nokuqanini buthakathaka bakhe bunamandla nebula bakhe bunguhlakanipha. La simbona khona kwangazuthi kwendeka bula empilweni yethu njengabamakholwa lanamhlanje athatha le nkonzo yokukhuleka noma singabonakala sinobuwula thize kodwa kuNkulunkulu sihlakaniphile. Asifuneni lokuhlakanipha besinathi siphuma kule nkonzo yemkhuleko kunetinto tobuhlakani leNkulunkulu atabatambulile atabatehlisile. Sibone libandla likaKristu lihamba ngendlela lefanelekile, sibone libandla likaNkulunkulu lihamba ngomqondo kaKristu ngoba lembulelwe nguNkulunkulu. Moya Oyingcwele athatha indzawo phakathi ebandleni ngoba ngaphandle kwakhe akukho kuhlakanipha. Uma Moya Oyingcwele angekho phakathi kwethu asinako kuhlakanipha. Siyokhuleka bathandekayo nakulesikhathi egameni likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu Baba, ngempela uNkulunkulu Oyingcwele uyasehlisela inhlakanipho, uyasipha uNkulunkulu omuhle ngokudzinga kwethu, uNkulunkulu onamandla. Wena usathi ngqono Nkosi yami ngobuwula bethu bonke, kodwa uNkulunkulu Oyingcwele ngoba sikuwe sikholwa ukuthi Nkosi utasipha hlakanipha sisesekuwo lo mthandazo egameni likaJesu. Amen.